na toria njugire ringi ate kirira ni hura thoni aciari ingi mwihoya tiga iguconokera mwana waku wa kairitu riro ramwariria uhoro wa reproductive system yake ni tondu njira yake yothe no ngimutariria ciana ici wonega guciariria nikio after ciaciara 90% ya andu aria mari na fibroid ni ciana ici cia teenage koguo mwarega kumariria macoke guthii kuhanda uria marehingura ti njira ire ciagiriire magatigwo na kirema mugiciria ni kugiririria muragiririria. Recently case iria cikoretwo cigitwo fail muno ni gukora ati ria mundu ucio amenyekana niwe ukoretwo akinyita mwana ucio migwate kana agathii agakoma nake kia hinya mageka mundu maria mareka athii a report ni cifu kana family members arathii akarekererio na bodi ya ngiri 20 na guthii kurekereria mundu wa ngiri 20 ona andu a nduthi sako yao mangirutwo mundu matano mundu ucio ni arutwo ungithii andu itura manyitana ni maruta nginya mundu ungi koguo tukoiga makinya maria turenda makorwo makioywo ni mundu agakorwo akihurwo fine ya makiria ma ngiri 200 guthi na iguru nigetha mundu amenyeka akon ni bodi uranengerwo no wendirie mugunda ucio na wendia mugunda ukamenya mutireiki herethi na waingira kwanyu no nigetha utige gutiga ucio ngi na thina kiria kiratuma turirite social medias na early pregnancies ni tondu nyimbo iria irakorwo ona ikiinwo thiko ici irainwo nyimbo cina waganu ti nyimbo ngikara thi wirorere na mwana waku kana ona family member aria murigainia nao no kuigwo na ethoni na riria maraina mari njaga amwe ni maraina to an extreme makehutanagia kuria gutagiriire na mwana ucio rugere iratumikana ya bururi uyu koguo nirahota kunyita githweri tondu rugere ya huthu muno. Kule Kilifi County tumekuwa na janga hili na tumejaribu tukishirikiana na county government ya Kilifi na tukapata ya kwamba watoto hawa wamepata mimba za mapema. Ndio umaskini huko, lakini pia wazazi wametelekea majukumu yao. Wakati mtoto anapoendelea kukua na akiona mambo tofauti kwa mwili wake yanabadilika, na mzazi usipojukumika kikamilifu, ndio itafanya mtoto atoke nje akafate ushauri ambao mwingine sio ushauri mzuri. Kama wazazi tunapoambia watoto usitembee na kijana, haumwambii ama asikuguse sehemu zako za siri, ni vizuri umwambie ukifanya tendo la ngono na muelezee ngono ni nini. Ikifika wakati huo mtoto usipomwelezea basi atapata ushauri kwa marafiki. Kwa sababu gani? Mama au baba ama mjomba ama shangazi haujataka kujukumika kikamilifu na yule mtoto. Kulingana na organization yetu haha, it is an NGO, Africa Disaster Management. Tokete haha ni ndo akorora moiretu teenage mothers airetu aria nini maciarete kuma 19 kurudi chini, wenye wako underage, wengine wako agime thukuru. Turamarora aria magete ihu kana ara ona aria matagete tumaririe tumahe tado mugeko gatirire information muthuguga information is power koguo twamwariria ona uria toye ni ekumenya na uria kioye tukimenya uria tungi